Evo konačno i radosne vijesti za sve naše vozače. Naime, jutros u 4 sata stiglo je kontingent od 11 litara benzina za našu republiku koji će ravnomjerno biti raspoređen po svim našim pumpama. Došli smo do jedne takve da vidimo kakva je atmosfera kako je stigao benzin. Oprostite, molim vas, koliko čekate ovdje? Koliko čekam? Ljudi me ovdje u Gornju Nepcu, ima jedno 17 godina. A valjalo je to izdržati? Valjalo je, šta ti misliš kako sam ja puta jeo, spavao u autu na haube, a vam dođe ko kuhinja buraz. Ali bila je i fešti, vidimo ovdje. Ako nije zadnjih mjesec dana buraz, to je jedna svadba bila. To ukoso, to šator, ima nevakti. Je bilo smrtnih slučajeva, molim vas? Kako neće biti smrtnih slučajeva kad dođe frajer srce te ufaci, ali neki dan frajera pada se neki dan. Došao, sad je čovjek trebao na red, Ja. Padne mrtav. Gotovo, jel? Šta je? Mrtav. Šta ćemo ga sahraniti? Ruda. Rodna gruda. Kakva rodna gruda? Tu ga sahranili zdravo. I tijelo. Vidiš ovog iza meni? Ja? Dan, dva, bare. Jel? Gotovo. Gotovo. Recite mi kad je vama bilo najteže? Šta kad mi je najteže? Kad smo s posla nogirali, čuj kako je. Ali nema buraz, osveta je osveta. Vidiš, 20 litara benzina. 20.000 krugova imaju mahanja. Jel, firmi, jel? Kad je bilo najsretnije? Koji je trenutak za vas bio najsretniji? Kad ćeš me to pitat? Ja. Sin, šta? Javiše mi sina. Ko mi je sin? Mene sin. Ja dobio sina. To, i to se radim kod sad za benzin. Ja. Svaka ti čast, hvala i tebi. Gdje odavde, dosadan si. Daj gazda. 20 litara. 20 litara. 20. Hajmo. Uz benzina. Hoću ovdje ti pa. Uzmi to ti pa. Uz benzina. Pa sjedi onda. Pa nisam bolestan. Pa hajde ba, ne mogu se baviti. Pa nisam bolestan. Sjedi bolest. Otpatio sam. Pa isto mi je. Sjedi ovdje, sjedi tamo. To naravno igraj. Ona čekaj vidim. Sve. Dobar. Šta ću mi stari kod da ne čitaš nove? O kako ću čitati čoveče? 17 godina kuram ja. Pa nema se vremena. Sada novi zakon kupio. Kakav zakon? Litar krvi, litar benzina stari. Daš litar krvi i dobiješ litar benzina. Pa dobro, evo ti 20 litara krvi stari, 20 litara benzina. Jo, nisam dezinfikuo. Ujebem. Nisam dezinfikuo. Pa vidiš šta uradi, pa ako dezinfikuješ ne moraš graf. Šta graf, šta ćemo jeo? Kako radi, ajde. Šta je ovo? To. Riža, šta je ovo? A dokad će ovo pumpati? Samo pumpa, ja ću tako koliko ću daš, ali nemaš krvi, vidiš. Koliko ću daš? Pa dopćeš koliko. Pa kako nema, evo ovdje litar, Pa nema, ja te čekam. 4 litra pumpađe. Pumpaš moj, 4 litra. Slušaj, Šina, doveo sam trojicu, ovaj prvi, evo ovaj 3 litra, odlični mom. 5 litara, 4 litra. Gdje nađeš ti ove mesna prije? Nađem, nije problem. Slušaj, našli mi one bubrege. Bubrege one, važe ono za amortizere, 2 amortizere, 2 bubrege. Znači, dogovoreno. Hajde vrstati stari. Jesam stari, daj, koliko je? Evo, imam, koliko? Daj, koliko? Pa ljudi, boži, benzin. Ovako, imaš 2 decilitra. Koliko? 2 decilitra. Daj, da ne vidi, majke, stavi. Evo ti 2 decilitra, stari, dao ti ja. Da se ja pitam, ja ti dao 100%. Dajte, bože. Ali ne volim, ja se ne pitam, evo daću ti još 5 kapi. Daj, nije sve jedno. Ajde šetja. Benzin! Ajde bolam, biće. Benzin! Majko! Benzin! Pumpač ja! Pumpaš moj, ispade mi! Šta je bilo? Ispade mi! Nisam namjerno! Prosto, ispao! Pa šta ovdje? Pa šta ću sad? Ured. Pa ured je Boga, pa! Ured, ajde! Pa ne znam to! Pa iz početka ured! Pa nemoj, molim te! Ajde sidaj, stari razgovor, gdje ćeš sidaj, U svakoj situaciji i u svim vremenskim uslovima pomaže sisanje vodke. Bravo, domaćino.